Primirci su svetlije boje, mogu biti čak i plavičasti. Površina plodnog tela je hrapava. Meso je bele boje i veoma tvrdo. Sudeći prema izgledu ove gljive, jasno je zašto je gljiva jeziva. Izgledom podsjeća na mrtvačke prste, pa iako nekada raste pojedinačno, ipak se češće pojavljuje u grupama od po 2 do 5 grana, to jest prstiju. Svaki prst može da poraste do 8 cm. Đavolji prsti su posebni po tome što oni ne rastu iz zemlje, već iz neke vrste jajeta. Kada su spremni za izlazak, jaje se otvara, a oni kracima probijaju unutrašnju opnu. Nakon što izađe iz jajolike kupole, gljiva počne da ispušta neugodan miris. Jakim bojama privuče insekte.